भाषा शिक्षणर संतुलित पद्धति संपर्कित एही भिडियोकु आपणमानंकु स्वागत। नमस्कार बंधुगण, मोर नाम निशा। मु जणे शैक्षिक सहयोगकारी भावे कार्य करुछि। एही भिडियोरे आमे पिलामानंकु पढ़िबा ओ लेखिबा सिखाइबा अर्थात साक्षरता कौशल सिखाइबार एपरि एक पद्धति संपर्करे आलोचना करिबा जहा एही कौशलगुड़िक उपरे निपुणता हासिल करिबारे सहायक होइथाए। आसन्तु आरंभ करिबा। आमो भितरु अधिकांश लोक जेउमाने शिक्षा क्षेत्ररे कार्य करन्ति सेमाने भारतरे पिलामानंकर शिक्षण स्तर विषयरे अवगत। आपण मध्य एपरि पिलामानंकु देखिथिबे जेउमाने धीरे धीरे पाठ पढ़न्ति। एमाने पाठर अर्थकु बेसी बुझी पारन्ति नाही एवं एमानंक लेखनरे मध्य केतेक त्रुटि होइथाए। आमो भाषा शिक्षण श्रेणीगुड़िकरे एपरि स्थिति पछरे कोन कारण होइपारे? आमे सबु एकमत जे साक्षरतारे एही चारोटी कौशल सामिल अटे अर्थात पढ़िबा, लेखिबा, शुणिबा एवं कहिबा बा अन्य शब्दरे कहिले मौखिक भाषार विकास। किंतु साधारणतः आम श्रेणीगुड़िकरे एही सबु कौशलगुड़िक उपरे दृढ़ एवं व्यवस्थित भावरे कार्य होई पारु नाही। एहार एक बड़ कारण हेउछि जे एही कौशलगुड़िकु गभीर भावरे बुझिबारे अभाव रहुछि अर्थात पठन कौन, लिखनर उद्देश्य कौन बा मौखिक भाषा विकास काहेकि जरूरी अटे एही सबु कथा उपरे व्यापक एवं दृढ़ भावरे बुझिबार आवश्यकता रहिछि। आसन्तु एक शिक्षण कार्य करिबा। आपणंकु परदा उपरे एक वाक्य देखा जाउथिबो। कौन आपण एहाको पढ़ी पारुछन्ति? आपणंक पई एही अक्षर ओ भाषा हुएत अपरिचित अटे। प्रकृतरे एहा बंगाली भाषार एक वाक्य जहा एही भाषार अक्षररे लेखा जाइअछि। एहार अनुवाद हेउछि आंबटी कंचा अटे। आस आउ एक वाक्य देखिबा। कौन आपण एही वाक्यकु पढ़ी पारुछन्ति? हुएत आपण एही शब्दगुड़िकु चिन्हि पारुथिबे किंतु एगुड़िकर अर्थ बुझी पारु नथिबे। एहा एथिपाई होइथाए कारण आपण एही अक्षर सह परिचित अटन्ति अर्थात आपणंकर एही लिपि विषयरे ज्ञान अछि। आपण एही शब्दगुड़िकु चिन्हि पारुछन्ति किंतु एगुड़िकु बुझी पारु नाहांति कारण एही भाषा आपणंक पई अपरिचित अटे। एहार अनुवाद हेला आंबर पर्व आसिला। एहा कोरुकु भाषा अटे जहाकि ओडिया अक्षररे लेखा जाइछि। बंधुगण, एही दुईटी शिक्षण कार्यरु आमे एही निष्कर्ष बाहर करिपारिबा जे कौनसी लिखित वाक्यकु आमे जे पर्यंत बुझी पारु नाहु ताहाकु पठन बोली मानि पारिबा नाही। अर्थात पढ़िबा कार्य केवल अक्षर चिन्हिबा नुहे, पढ़िबार उद्देश्य अर्थ निर्माण करिबा जेउथिरे जे कौनसी लिखित सामग्री को बुझिबा सामिल अटे। परदा उपरे दिया जाइथिबा एही समीकरण को देखंतु। एठारे पठन निमित्त दुईटी दिग मध्यरे संतुलनर आवश्यकता पड़िथाए। एथि मध्यरु कौनसी गोटिए जदि सामिल न हुए तेबे पढ़ी करी बुझिबा संभव होई पारिबो नाही। आसन्तु एही दुई दिगगुड़िक अर्थात शब्द चिह्नट ओ भाषार बोधगम्यता मध्यरे अंतर्भुक्त कौशलगुड़िकु बुझिबा। जदि शब्द चिह्नट उपरे आलोचना करिबा तेबे एथिरे अंतर्भुक्त कौशलगुड़िक हेला ध्वनि चिह्नट, अक्षर चिह्नट, अक्षर जोड़िबा, शब्द गढ़िबा। एही कौशलगुड़िक सहित जोड़ी होइथिबा काम ध्वनि सचेतनतार कार्य समूह, वर्ण चिन्हिबार अभ्यास, अक्षरगुड़िको जोड़िबार अभ्यास, शब्द पठनर खेल एवं श्रुत लेखन, शब्द चिह्नटर एही सबु कौशलकु दृढ़ करिबा पई
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ନିମିତ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ବା ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ପୂର୍ବଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର, ସମୃଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାର, ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା, ତର୍କ କରିବା ଆଦି କୌଶଳ ସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା କୌଶଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏହି କଥା ଲିଖନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଲିଖନ କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ନକଲ କରିବା ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିଦେବା ହୋଇନଥାଏ। ଲିଖନରେ ଲିପି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏବଂ କିଛି ରଚନା ହିଁ ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଠନ ପରି ଲିଖନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ସନ୍ତୁଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିବା ଭଳି ଲେଖିବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ତୁଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବାର ସନ୍ତୁଳନ, ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ସନ୍ତୁଳନ ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବାର କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ? କ'ଣ ଆମର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷଣ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ କି? ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଭାଷା ଶିଖିବା କେବଳ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିବା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାନନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାଠାରୁ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲେ ଯେ କିପରି ବୁଝିକରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପରେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନୁସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପଠନ ଓ ଲେଖନର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ସମୟରେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 4 ଖଣ୍ଡୀୟ ରୂପରେଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ସନ୍ତୁଳିତ ପଦ୍ଧତି ସହ ଆପଣ ତ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।